Penyiwan kerama pemaksaan ngosekin pura dalam babakan Ulun Uma, Desa Gulingan Mengui, untuk ngemargiang upacara melaspas, miwah menem pedagingan, pindah ke edan karya ngentek linggih, mepedudusan agung mendawaratna, mepeselang mepedanan medasar, tawur balik sumpah utama. Ringgala punika talar kemargiang pewintenan Jan Banggul Ide Betara, untuk paiketan pemangku miwah prawarta ke karya. Prawarta kekarya Ida Bagus Gede Arjana Nyobiahang, upacara melaspas mewah menem pedagingan, sepemelaspasan ring arca pralingga Ida Betara Kahyangan Dalam, kepuput oleh kali diri Sulinggi, inggi punika, Ida Pedanda putra pemarun Sidaman, saking Gria Sidaman Gulingan, mewah Ida Pedanda Gede Jelantik Santa Cita, saking Gria Budo Tabanan. Pemelaspasan kemargiang ring pura Kahyangan Dalam, Pura Prajapati Gede Babakan, Pura Prajapati Ulun Uma, mewah Pura Prajapati Betenan, sana megena ring Panglan. Diosan punika taler kemargiang pewintenan Jan Banggul Ide Betara untuk paikatan pemangku miwah prawarta kekarya. Kemargiang upacara melaspas lan mendem pedagingan. Melaspas lan mendem pedagingan kemargiang iriki ring Kahyangan Dalam rauh ring Kahyangan Raja Pati sane wenten tetiga ring wewidangan babakan Ulun Uma. Inggih punika Raja Pati iriki ring Setra Gede, Raja Pati ring Ulun Uma, sareng pariangan Raja Pati ring Betenan Dangin. Antuk punika ida danen titiang sampun sumuyup sareng sami ngaturang ayah tur nalar ring rahina sane mangkin kewentenang upacara pawintenan majang ring Jan Banggul Ida Betara iriki ring Kahyangan Dalam kesarangen antuk paikatan pemangkun titiang makasami ring Kahyangan Dalam babakan Ulun Uma. Kalian pemaksaan pura dalam babakan Ulun Uma igeri darna ngewohin ring pemargin upacara melaspas mewah menem pedagingan puniki kependam seket pat upakara pedagingan sekancan pelinggi pura dalam Prajapati babakan Ulun Uma Rajapati Ulun Uma miwah pura Prajapati Betendangin ring Panglan. Menem pedagingan akehnya ne seket pat pedagingan niko megenah ring Kahyangan Dalam punikil lan ring 3 Rajapati Ulun Uma, Ulun Rajapati riki ring babaan, Rajapati ring Tendangin ring Panglan. Manggala prawarta kekarya Imade Sutarma ngaturang penyuk semaning mana, majeng samian pengempon wiadin pemaksan pura dalam babakan Ulun Uma, ring kewentenan 4 banjar inggi punika, Banjar Babakan Kangin, Banjar Babakan Kawan, Banjar Ulun Uma Wodan, miwah Banjar Ulun Uma Badung. Sangkaning sampun sida semuyep las caria sereng sami antuk ngaturang ngayah kantos dudunan upacara puput kemargiang ring tanggal selai Agustus kali talis yengola sane jagirau. Dani mapangarse melarapan pemargin karya skadi puniki Ida Betari Dalam ledang mapeca warna graha untuk kerajangan mewah kerayuan krama. Mau nunas si cer kiring Betari Dalam ring atur-aturan karya titiang puniki mangda talar Ida Betari Dalam asung warna graha majang keramat titiang sami presida untuk keramat titiang aturan karya sekali puniki mangda kepice kerahayuan kerajangan ngelantur karya puniki mewasta puput titiang selaku manggala karya sarang sami taler nunas pangampura di pet prade sepanjang sampun karya niki memargi in persentasen titiang sampun 50% sampun memargi di pet wenten penyangre pelaksana sana kirang dumugi ida dane sarang sami ring kramo presida ngowohin nuju karya duwene niki memargi antar. Upacara menem pedagingan keduluren antuk mundut pedagingan saking kramo muterin ring utamaning Mandala Pura ping 3. Selanjutnya nih menem pedagingan ring Gedong Betari Dalam kemargiang oleh Ida Pedanda putra pemalon Sidaman. Renggala punika anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Lake taler arse nyarengin pemargin menem pedagingan ring pelinggih Ratu Ngurah. Upacara menem pedagingan ring pelinggih miwah korisane tiosan kemargiang oleh pemangku. Upacara puniki taler kedagingan sesolahan Wali Topeng Sidakarya wayang lemah miwah tari Rejang Sari. Indrawan Bali TV.